Zishagalolunye kumbasa kusihlwa ngesonto la kumzansi wethu channel 163 namankosi mangeni bengelele nginamukele awubheke nanku umhlahlo kwesimo sezulu umi kanjani bakhumana nje kusihlwa kanjalo futhi nakusasa sibheke kwisifunda sakho lapha ne-Eastern Cape eMonti kunemkhizo ezolindela amaze ngokushisa ku-16 no-24 sisekhona Eastern Cape koGqeberha khona udaba lishintshile ngani ngoba inhlavela ngizobe iphumile amaze ngokushisa ku-13 nalaphana u-20 obheke nje umukelo okhona lapha ne-Free State koBloemfontein sobe lilihle ecwathile nakhona izulu amaze ngokushisa ku-11 no-21 sisekhona e-Free State Sasolback mbukeli unamathuba esivulozo walindela amaze ngokushisa kuyelaphana u-13 nelaphana u-22 kanti masigijima singena laphana esifundazweni saseGauteng Johannesburg eHebrew Juven khona kunamathuba esivulozo walindela amaze ngokushisa ku-13 no-19 obheke nje mokho laphana Vereeniging mbukeli kunemikhizo ezoyilindela amaze ngokushisa ku-14 laphana u-22 kanti masigijima nje sibheke isifunda sakhona laphana KwaZulu-Natal eThekwini kwaMashu kunemikhizo ezoyilindela amaze ngokushisa ku-20 no-23 kanti masigijima sibheka laphana eMgungundlovu saba njalo sifika laphana kwaCeza mbukeli kunemikhizo ezoyilindela amaze ngokushisa ku-15 laphana u-24 bheke nje mokho laphana lipopa ku-Parabolo nakhona mangisho ugcwele umlomo ukuthi kunemikhizo ezoyilindela amaze ngokushisa kuye u-20 no-34 sisekhona ilipopo laphana ko-Uphulukhwane nakhona mbukeli kunemikhizo ezoyilindela amaze ngokushisa ku-16 no-26 obheke nje mokho laphana eMpumalanga koMbombela nakhona kunemikhizo ezoyilindela amaze ngokushisa ku-16 naye laphana u-29 ukhona laphana esekhunda ku-Piet Retief Standerton nakhona kunemikhizo amaze ngokushisa ku-12 naphana u-20 obheke nje mbukeli wami omuhle nengumthandayo olaphana eNorthwest koMahikeng mangisho nakhona ukuthi nemikhizo ezoyilindela amaze ngokushisa ku-14 no-23 obheke nje mokho laphana Rustenburg mbukeli nakhona kunemikhizo ozoyilindela amaze ngokushisa ku-15 naphana u-23 kanti-ke mokho laphana eKimberley ko-Northern Cape khona lihle ngempela izulu amaze ngokushisa kuyelaphana u-10 no-22 sikhona laphana eNorthern Cape Uppington lihle licwathile izulu ngamaze ngokushisa phakathi kwakhe laphana u-5 sofa laphana ku-23 obheke nje mbukeli okho laphana Western Cape ko-Cape Town koGugulethu kunemikhizo ezoyilindela amaze ngokushisa ku-15 no-16 kanti-ke mase sibamba sivala sithi ngci sibheka laphana ko-George ko-Sutherland kunemikhizo ezoyilindela amaze ngokushisa ku-12 naphana u-16 kanti-ke mina ngingu-Dicksy Mdlalose Adolphus unqabuhlehlo lwamdleleso ngithi bekuloku umhlahlo wakho wesimo sezulu ngithi kilinoke emakhaya nkosithela umusa.